Kuble Pibaro Shakatup Khubor Jungi Gadon Bosco Media Network. Kimat Bakong San Menta Kasngi Kilong. Your Art League Project Kampen Roy Kashnong Linkin. Ben Kuit Kan Yo Trep Youth Council Krang Unit Yakayo Krang. Buk Mau Nongrim UMDC Kamaulai Ba Tebor Lang Patau Ben Shnai Kamaulai Mau Kenro Umshing Community Hall. But Lingo Kipat Ba Kumno Bahat Ka Taxi ML Not San K Henry Nyo Hashiteng Run Up Lom Hajan Itchirwan. But Mentangin Pashiki Khubor Bakam Banya. Kashnong Linkin Hagas Ngisat Jan Kalayo Ban Pediang Hadu Artli Ki Project Kibawan Shakani Kashnong Kata Kajing Shnai Kasurok Kaba Lai Point Iwe San Klor Tingka But Kaway Pat Kaying School Kaba Lai Punyo Lak Tingka. Yakite ki Artli Kampen Roy Lawan Ban Bo Mau Nongrim the MLA Kathan Ubalong Ru Umintri Katanat Community and Rural Development Ba Hamlet Darling Harunkat Kajinga Donlang U Executive Engineer ka Shillong South Ba WR Lingdo Kinongkit Kam Shnong Bat Boon Kinong Shong Shnong. Kita kasihin ke Benentong baki school building kinyo ya kasamsang ba salpulak bat ben baha ya ki school ki jongki. Boros kata pilih kini government LP school isne ya lembag masih ya lembag pelang kena school song tu daslap lahap aje dasyit nursha ti kini kesoka jibanta nam ta kapributi I persang balek babatan magbabatam I persang balora I jingte ki babha nam ta jumantoy jong na sosnong jong konsijugi hi bro we ti nak liang jonga Nado bajok kumtu yang tuipi mujisong tiap time sudah tu terus tombek buan bak kiskin nora apa konstitusi. Kasing Bahalang New Trep Youth Council jong ka krang menta kasngi kalalit ban pen khut ya ka yo krang. Hakani kijing pen khut yo lawan banis nok tilang nadu president jong ka kinhon Voice of the People Party uba Arden Basayomot na lor kinong elam jong ka seng. Kani ka surok ka sliu. Ibu pun dijaga ki bangala. Bangi kay ke baksa saksa I kinong song hidup ya ki surok ki babha la pinjot ki surok ki babha da ka jinya ji kali ki bakit ki mar ki ba ka jingkit khia ni ki kali nilai ni ki kindiat nem ka dong ka jekren ya kata ka jing khai do yong to apne ka jing khang bat ni ba ki kali ki ba khai do yong to Yale banyak yang dilimpi ke sakendong-kendong. Kei pat ke bakta yang paiba long itu no ia ke surok ke bawah. Ini banyak ia ke surok ke bawah. Di sosat mengipat pak. Kesurkar pada thok bandang kata ke kai dong yang tu. Ni kikok Khubor. Depa haduk pandai ia ke jingat jugi beriu sikipar doyong. Yin hapanong kipat ba ke bakta. Habangi Naya ka Maulai Mau Kenro Umshing Community Hall. Lamang Lai Polak Tingka Banchnai Kani ka Community Hall kabawan na ka Chief Minister's Development Fund Arjar Arpoy hadu Arjar Arpoar. Benang ya kaba kala paunam ru nak jingwan jeng nak school ba ni hu kani ka caka bat kiwi ki caka ki badan ni kapor jong school ba ni hu kabalon ra ya kanam ka burom ya snong kata nomor pakahap hapo ka jingpet jing kmi jong kator snong mokon rom sing ki Chief Minister kan sepen sngo hi Mendai tamat persngoi, ya kan ni kemana merendam ngin salit lang hi bat hi, kinai lam snong la syam teo hi, nelawan mai banlit ban peni kendo bat hi, ban yo ban pen snow, nakam ta kini jingdan kam ki badang sa ki bak snong ka angnut, ya ka ba ngimti ba kan sepoi hi kani kalat ru. Hene kesngi la pelong ya ka Bartala Media Workshop halor kapang Let's Talk Budget 2022. Yakani ka workshop la pelong ha Shillong Club da ka Press Information Bureau Government jong ka Sarkar India harungkat ka jingetre lang ka Shillong Press Club. Habukren ko mukong san hakani kasngi usi Songgate GST Commissioner Shillong ula ay ka kintin matpang halor ki jing pentre kam ye ki tax prepare da ka Sarkar India. Lasdang ye ka program da ka jing thangi ki syarat but da ka jing pediang burom na u Gopajit Das Media and Communication Officer PIB Shillong. Lawan ban Ajing Kren hakani ka workshop de Dr. Darishi Shawar thank you Assistant Professor Department of Economics Northeastern Hill University but ka Professor Neelam Rani Assistant Professor Financial IIM Shillong kumki resource person at the forefront of policy making. We have the government of the people, by the people, for the people, and this budget translates these three aspects, three dimensions of our
unique democratic structure within the policies. This is also the need of the hour. It shows how much the government is sincere in investing in our future, that is the youth. And in fact, 7% of the total budget has been allocated for the development of the youth. Of course, it would have been better if we have more investment in the youth. But anyway, it's a very good initiative by the state government. Kipat ba kibayat bayeng menta kesengi hakapor shiteng sengi kila shuya pet lingo ya kejinghap jangkawi ke taksi ke bedon new number ML not san nriu nriu hashiteng run up lom happening umpling but it shirwat ha Shillong kitu kibaya pet ya kani kilai ong ba imat kani kalaja nadu hinin kami hakajing le jingo na jani kani kejingja amshim ladon ya kinu kidak kishin bakadon kejing min sabriu kani kali kalathem nakadaw jang kejinghap jangka Hapot jangan ni ke taksi dan away bumper kali but kawe ke jaket sni. Dan pedeng jang gitu ki belai iya ke ni ke jinghap jang ke taksi kila ong bagi kwa ban hier dalade ban pet ya ke ni ke jingja balik si yok don ki ba mensau. Henry Hadin bikila tip ba dan manu ha kate ke taksi kila syuhun no bat ya no la ke jong ke linti. Kiseng bahalang jangga Garo Hills ki berkentup ia ke Achik Holistic Awakening Movement Garo Students Union bat ke FKJGP Garo Hills Unit kila ujor persya ia ke MP Agarwal Company ke Belasushna Tangdep ia ke Surak ba Penyesno ia ke Kalchengre bat Rongram da ke ba pentere kami ia ke skim Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Kini kiseng kila dawa ba kini ke company ke Deban Maramot ia ke ni ke Surak. Di proof na ba? Yan program tu taman asim rama ngamu ya rama kha kho ni bo usan mungja ya PNG wai rama na Kenyum ka silsila United Garo People Forum ya kejingshna ya ke Surak ha apal Chidi Nagri ha silsila block ka baha papo West Garo Hills District kinong ilam jong ni keseng kila itu bekila ujor persya ya ke company ka besnai kini ke Surak bat dawa ba ke Deban Marmot ya kini ke Surak jalbung je de hola ni kini mo yan lagi kena mana mijalun macam mijalun di dong yan anti sani pison ke mana ya ni bo anti song jok ikut pison dah anti sani zaman lagi kena mana ya yan lagi ni bo ikut bat dak itu ki khubor ngilapoi syakabakun tak hadu beng nesem biang khuble shibon